L-ewwel tarbija l-miliet 2014 twildet ftit wara t-tokki ta' nofs il-lejl, propju għal-ħabta tan-nofsija ta' filgħodu. It-tarbija hija tifla bl-isem Antea. Tarbija f'jum il-miliet Christmas Baby żgur li hija l-isbaħ rigal li l-ġenituri jistgħu jirċievu f'dan il-jum, kif xedu il-ġenituri nnifishom. Huwa rigal kbir, naħseb mhux għalija biss għall-ommijiet li kellhom tarbija bħallum. Xi ħaġa sabiħa ħafna hu. Li kollok tarbija wkoll biżżejjed li titwiled fil-miliet hija xi ħaġa ikbar. L-isbaħ rigal jista' qatt tirċievi fil-miliet hu. M'hemm l-ebda ħaġa prezzjuża aktar minnu żgur. L-istess ħaġa naħseb. M'hemm xejn jisbaħ ma li jkollok tarbija u li jkun b'saħħtu. Dan b'mod partikolari meta t-tarbija tkun l-ewwel wild u ma jkunx pjanat li titwieled f'jum il-miliet. She shouldn't come now, today. The due was 23rd December, but she wanted to stay a little bit longer. I think she was waiting for this day. It was a little bit hard, but after it's finished everything, you forget when you have in your hands. Tkellimna ma' infermiera li taħdem f'sala tal-maternità dwar xi jfisser li f'jum il-miliet tinsab xogħol. Għalina il-ġurnata tal-miliet hija l-istess bħal ġranet oħra, però nippruvaw aħna u l-istaff kollha biex din il-ġurnata nagħmlu ilhom iktar ferreħija sabiex għalihom tkun ġurnata iktar speċjali. Għaltilna wkoll li l-ferħ li ġib tarbija lil ġenituri ikun ukoll ant l-infermiera meta jaraw li t-tarbija twildet b'wiċċ il-ġid u tinsab saħħitha.